أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد حمدي كرام روزشime gospodare e Allahe azza wa jalla koja stvori amen, uputi amen, em bare blagodatija, ni'metija dinjamen. Salavatem selami biçavaji komaroma bu peygamberi Muhammed aleyhissalatu vesselam leseri familja, ehli bejti, leseri Allah, kula sine manije takvalio, dajtan ashabija, em soma mušakula katrudinen preko piro životi ki praksa taneno Kur'anu suneti, znači kobor Allah kao ven kaderi, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu halalin godin. Amen, počmijam neli Avno puti lafi tekera, taro kuransko ajeti, koto Allah azza wa jalla makeri ki suratul Baqara, trito ajeti, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kola soveruinena ano gaib, hem kola piro namazi uspostavinen, hem kola ulaven denta rodova sovaja men olen obskrbijamen. Kvajta mele ajeti, kole starlafi počmijam palmu puti tekera, nešto vakerjan znači ta rolafija, Allah se razauđele kaj vakeri, وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ. Hem kola o namazi so uspostavinen. Pa vakerjan kaj na ne pomimo, okola so o namazi kldinen ili klaninen, nego aker dojtamo okola so o namazi uspostavine. A te kldino namazim, te uspostavino namazi, ulajtane duj različita bučava kergan, na ne znači dva isto. Tu uspostavino manušo namazi značini te klanino namazi. Lesere šartenca, lesere ruknonca, lesere sunetenca, ko lesoro vreme, hem ko propišimo način, subhanallah. Evo gledajte, znači tu uspostavini o insani, o namazi. A te kldine, tam nešto jave. Ali ja znači kuvea pa hnuta kvaj nehem džaje. Tu klaningjan ama sob. Na uspostavingjan o namazi, a ustalo dvova Allah azza wa jalla amendar rodela hem amendar mangelu. Pa kad te alela menge yuqimuna salat. Yuqimuna salat, ta rodova glagol tano iqama, to jest iqameti, kole ja oglasini pe o namazi kaj počmingja. Lafija kolenca znači mangela te sikari pe kada namazi, pandahari so počmin. Hem ti većina kao islamska alimija o iqameti tano suneti. Pa komu kelo o ikameti neli, ki većina islamska alimija, on ne mora piro namazite ponovini. Znači manuš kuđa direktno na namazi, nakedja bisterdja o ikameti, ko većina islamska alimija ostavi tamo kaj nam je potrebno, znači panem ponovo te kldini o namazi neli. Dok o imam Euzai hem o ata el muđahid vakerena nakon. O ikameti tano wajibi, a ujedno petano mišljenje tano zahirijska učenjaka sa sositano je klendar o Ibn Hazmem javera. Pa Allah kerena koji mu kelo ikameti, neli jem kuvelko namazi, koje sa ko morate ponovini o namazi. S tim su neli ke ka ponovini o namazi, a znal su te kerel dokuini o ikameti, ulajtane kakva stavi. Hem lende itano o ikameti tano šarti, pa ako na ukuini o manušu i kameti nego agar kolano namazi, morate ponovini o namazi. Lede tamo so i kameti šarti, sad su si amende šart, na primjer o manušu neli terin pripremali kibla, telela abdesti, tanelo nijeti neli, emo namazi džaraka je navredini bez okava. Znači o manušu te kldini, o namazi ako najda abdesti. Lende i tamo isto agar, znači o manušu te kldini namazi ako vam gledalo dvano ukuingja so. O ikameti. Samo su amen, baš akala šartija. Abdesti, nijeti, rajba premali kibla, i sjamen dokaze. So i ta ne šartija. A odvaj tano u konzenzus, znači ta islamska linija. A on na nelen dokaz, kaj tamo o ikameti šart. Znači najmisalo dokazi kaj tamo
šart. I si hadisi javljeni kod naredineno ezanjem i ikameti, sad su i tamo predaja Taro Malik ibn Huvejthi, kod Rasulullah sallam kao akeli, da na stupinju vakti namaze sorupula, neka neko tu menda, kerelo ezan. فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ to jest فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ znači kada na stupinju vakti namaze soro, neka jek tu menda o ezani u kujini. Emisija mi predaja, kada oma mušku ja Andreja ni džamija, hem si ga tekla ni jao namaz. O pejgamberiva kad gale se iran tut, hem palem kıldim, se hem irin tut prema li kibla, hem prema u kujinu i kameti. Znači, alo manuš si gende puđam ni džamija kıldim ja. Pejgamberija čak gale plan, irin tut. Iran tu napala. Irin tu prema li kibla, u kujinu i kameti, pa onda znači o namazi kıldim. Po ezanjemu i kameti i tamo prhalajem vađibi, no međutim, na utičini tepena koji spravno ste namazesili. Po ezanjemu i kameti, na nenen uticaj, to znak pučiba u namazi, znači na utičinena. Pa ako na ukujni pe, na primjer, ni u ezanjemu i kameti, omanuš kaldini, u namazi desuro i tamo ispravno, na ne potreba, ne mora palemu namazi te ponovini. Iako je tamo sovakera, o ezanjemu i kameti vađibi. Sad su je tamo slučaj sutra. Kada su je sutra? Pregrada. Kada klaninea negde ku pravdipa. Sutra je tamo sov. O tamo je vađibi. Te čivela angitute, pregrada, kada klaninea ku pravdipa, na je ništa angitute. No međutim, ako manuš mu kol, em na čivela ništa angitute, pesto namazi ne su rokova klad, nije ovtano sov. Ispravno. Iako i tamo je sutra sov, znači vađibi. Pa ne moramo mušte ponovini, piro namazi se na ne od ova šart o namazi desuro to ispravno. Na zavisini da o namazi kod ispravno, taro je zani i kameti. Na zavisini znači taro od ova. Na ne sad su si da li možeš kod vidimo u premeliki, da li koji abdesti, da li kakere nijeti, na neki i deređa sarakava. Naravno, ako ona znači, kaj je valani manuši namerno temu kelo je zani ili po i kameti, se ko malikije, ko namerno mu kolo i kameti, maj sa ko morate ponovini piro namazi. Iako i tamo lende o i kameti suneti. Što su pa? Lende ko malikije o ezanju i kameti, na ne sada lende vađibi, lende i tamo suneti. Ali ulava keren, ko mu kol namerno ačari da ću ezani ili po i kameti na ukujini, emađar kildini, maj sa ko morate ponovini o namazi. Čudno mišljenje, ne? Manuši ako ačari o suneti, morate ponovini o namazi. Ама улава керен ko namerno mu kol o i kameti ili o ezani, pa je sa ko kelela peske e namazea. Isto vjera islamska alimija i sjene ihtilafi ulavem, i sjene razilaženje maškarki peste, kada o manušu novo i kameti kaj već u kujinipe, da li ka si gjarite aliko namazi ili pa pohari kada se tekldi. Većina pobaru deutal islamska alimija na kerotva na o manuške do i kameti ka šunov kaj već čerovpe narete si džari. Naka si džari, so pejgamberi vakeri alihi salatu wassalam, kada o i kameti u kujinipe, ma ven si djate. Ma si džaren te aven po namazi, nego aven pohari, kiren smiren u nebi. Sada maro pragu ljato. Znači, o postupini ko suneti, ovo na mrtini tari stolica, dži, o i kametinu kujini. O pejgamberi zavma, kada u kujini po i kametinu, ma si džaren, ma ven si gate po namazi, nego pohari, smiren. A o kva su kade sen, kaldinen, a soka na keltu mendar, od ova sopno, nadoknadinen. Jer o namazima ne samo forma, sostar već duputila fikerjan, pisilo namazim piri suština, pa kad bi o manuša vela neli sidjarindoj, prastandoj, ko namazi, onda bi kuvelko safi, perdeva zduhojem ne bi šaja manuške dišini. A hemocil, talo resuro, aviba ko namazi ne bi ovel potpuno.
Но често де синипе. Обхаля значи сигарен прастанем, авен куен косафи, hem duša najelen te dišinu. Najelen vazlogo. A kamo li tu ukujnen? A kamo li te ukujnen? Ama Allah ko ayeti pazina kan. Ko hadisi bešila gjar. Ma nanesi gjarda. Ali Allah ko kuransku ayeti kao Allahi kao açili kman. Ja eyyuhellezine amenu. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. От мен гласуванина, когда ковен нели джумаке, подиве джумако викиме ко намази, когато мен се гяре. Ако хадис явила има маси гяре, ако аjet явила аверчанен пенела си гярен те авен ко намази. Pa nekoga vakeri ke bea ki джума нели авава, ме волинава те бешано и нима те шунав. Тамам али омануш нака бешел Когда ти джамия куво, саджикоте со наклонени две рекатия, на не те бешел саджикоте наклонени две рекатия. Ама кати когда пенума пе фесау, сигарен, на мислини пе мануште сигари паларен пире пренцар, него мислини пе мануште сигари пире ниетеа пире калбеа. Код јас писам. Например, о мануш кинела или бикнела, а веќе худжа овак ти оезани кои ни пе. Pa kuvali su manuš nešto lista tekinel, tega no manuš i kloven ma pamesijan i klovela hemđala vela ki džamija. Odejtan od ja žurba. Kod dva načini sini po manuš te sigari, a na te sigari agasok sa ka prastali ni pa pire prencar ka pirel, sa ka vaha disi vredini. Sar baš i džuma, a ger baš o svako ek namazi. I smislom insani, da li šunelo ezani ili kuđao vreme, da bilo talo da ek namazi ili kod dive džumako baš i džuma, na kerel uloga. Suština je mocil tamo manuš, ma te sigari, pire prencar, nego te sigari, znači nije te, pire kalbea, te avel. Ema keru pejgambera alaih salam, Ida ukimeti sala, fela salate ila al-mektub. Kva je tamo bud bitno, subhanallah. Ida ukimeti salat, فلا صلاة إلا المكتوبة. Kuma kada ukujini po ikameti, na ne namazi javer osim od ova koja je tamo propisimo. To jest, na ne javer namazi osim namazi koje su ikameti tamo akana kerdo. Kula, znači ono muški džamija, ama već ukujinja o muezini, o ikameti, o džemati te kildini, na tromal o insani te počmini, javere namazea uzalo dva namazi koje se kerduita no o ikameti. Ma koja često desini pe. Ama i svi ihtilafi maškar ko islamska animija, da li oma muško aj tamo već ko namazi, znači o tamo već ko namazi kildini, a o muezini kerlo ikameti. Soka kerel kod dva momenti. Kod dva i svi ihtilafi maškar ko islamska animija. Saro insan ka postupini, ako ikameti resla, a tu već ko namazi sija. Kad šinaveo namazi, kako već imate ili pana. Oko su je tam ispravno svakako, kao mamuš kad šinavio dva namazim ka pristupini, neđe matea palo imami znači te kildini. Hem na ne tarofik, o mamuš te ačave nešto tarofazi, sebe piso o suneti. Na ne oda tarofazi. Dui rekatija saba esere, neli, Džanaja taro suneti, pejgambere se si ne pomange, tari dunja im sao da su si kod dunja luku. Ama, Allah dui rekatija suneti taro sabah namazi, na neki deređa taro farzi, niko početno tekbiri. Diken su Allah, dui rekatija sunetesere, o sunetija. On je najmanje pejgambere se. Taro celo dunja luku im sao su si kod dunja luku. Ama od Allah dui rekatija o sunetije sabah esere, na neki deređa ko početno tekbiri su vakirea talo faz namazi. Allahu akbar. Sebe to Allah je od ova propišenja. Ne su manuš bud puti isprava kletane propisija kola si kljuvaja. Često desimpe, znači u manušu dori palal nešto u kaldini, o mojzini kerelo i kameti, već u imami kuđa, o džemati, ama u manušu da činave ona stavini, znači od Allah, ajte pena, pirotehijetul kova su kildinili Allahu alem na džana, ali od ciljtano
koji sa v kom momentu manuš te džon sa te postupini. Pa borđi tamo manuš kalajan te pristupini imamea, pa su u kojimo o ikameti, a na te nastavini piro namazi kova kadini. O namazi tamo ki osnova dova, to jest olafija, označaj tarolafi as-salam, ki čim značini dova. No, Pejgamberi alaihi salatu wasalam koji hadisi, no, kada neko je tumentar kao ovik imao tehal, a neka odazvinipe, a ako na postini, neka hal nevi, a te postijao, si ne postači, a neko nevi kija, neko ajbe, no, Pejgamberi feju salji, neka kaldin, što je nekako čudno, znači tu postine, neko vi kija tut nevi, emiri bi hajbem pejbe. Pejgamberi nula, ako na postine aha, ama ako postini nula, fel yusalli, neka so, neka kaldini. A kad te neka kaldini mislini, neko manuš kerel so. Dova neka kerel. Mada i sine sa ljudima, kova hadisi nevi tumačinena i prenova, napnaj sa ko manuš kova postine, neko levi kijale, ko hajbem bibe, nula ovka velika odazvinipe, nevi džanaka je borđo manuš to odazvinipe pire pralese, kada opral levikini, nula ko odazvinipe le se kodoa poziv, ka velika klanini, nula kirini pale na palka džalpeski. Ama najispravno mišljenje je tamo kava, ki većina ta islamska linija, ka je u stvari ka kerel dova. I svima hadisi ko Ibn Hajar, vakir ka je tamo ispravno, ka je Rasul alaihi sallatu wasallam vakir je gjad, a ko valjani u manuš ko dva momenti, ona čak hem kad činavi piro posti. Normalno ko kerel pe lafi taro dobrovoljno posti. Naprimjer, tu posti ne nađan ponedeljak ili četvrtak, neko mikijatu, borđinane se to zazvinetu, papira i bamaro, koji sa kistučka, borđinan te činavetiro post, hem teha od ova svisi. I svisi znači, hem hadisi baš jakava, Allah i neškarđanem. A ki Buharijem, ko muslim bešela gjari, neka dovini, to jest neka dova kerel, to jest odazvine tut, kada neko tut ko hajbe vikinja tu postinea, koja tuka kere dova, ama a kad te mislini pe kao namazi ki celo piri osnova, označaj lesova i tamo u stvari dova. U namazi tamo isto uzali su i tamo dova, oftano hem imani. Ono Allah je zaođele, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَ إِمَانَكُمْ. Ono Allah na netu propastini, tumaru imani. Pa kad te ko imani mislini pe, ko tumaro namazi. Znači Allah je zaođele na ete uništini, tumaro namazi ko akal dimosine. Sara Allah ko muslim, neni, kao muslimaja klanije dešušovi, dešefta masekija i rame premalo Bejtul Maktis, pali naredba teri nempe premali Kaaba, ekiblat ovo premali Mekka. Pa ale ashabe im kućne bula, a svoju kolencar kola ni jek dine na klaninge premalo Bejtul Maktis. So kolo lenca, nengere namazenca, a kada su ka počminene enesti klajnen premali Mekka. Pa tega niso bula. Wallahi na netu propastini so tumaru imani. To jest, mislim pe, tumaru namazi. Wallahi nako propastini. Ne mora znači nako naklanjam prema Bejtul Maktis, a kada nije naredba prema Mekka, hemodova su tu naklanjana kaja strana, nego počinjava odmakjari, kaj je značini, kaj tiro namazi propastimo kao plana. Pa vela kad te o imani, a vela ki smisla sad so o namazi. O namazi tamo isto so rahmeti. Allahumma salli, salat. Salata min džanaka je tamo kod dini su o namazi, pa o namazi tamo rahmeti. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Neni, o Allahum to rahmeti upravo Pejgamberu Muhammedijem deseri familija. Pa kad te o namazi tamo hem rahmeti. O namazi tamo isto hem ibadeti. Allah je zvuđel, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَسْدِيهًا. Planingoro namazi ki Kaaba, to jest tengoro ibadeti, nasine aver osim so zviždije hem pireva stenca marge, mislim prebašo čafirija. O namazi tamo isto tesbih.
Allah Azza wa Jalla فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ Manush ko akela zikiri, ili ko Allah je bud pomin. Allah je te nauveli ko kolendar, kola je Allah je bud slavije, bud veličije. To jest te nauveli je ko kolendar, kola su u stvari istinite. Su namazi kildinja. Ka se vakerija kad to Allah je zaođela kao? Te nauveli je ko kolendar, kola je Allah je bud slavije. Istinite ko baš u Yunus ali srameli, ma Allah je te nauveli je ko kolendar, kola je Allah je bud slavije. Wallahi bi mukellamo per analogi e ma cesolo saci ko sudnjo dive ne bi spasinelli. Ama kad te musabbihin o koja Allah je bud slavija, mislim preko vaso. Si neko kolendar ko namazi planingja. Isto je gjaro namazi tamo kiraeti. Kiraeti tamo ukuiba. O koja su amin kira ko glasu ko namazi. Ma Allah je zaođel wala teđehiru bi salatik. Ma ko glaso so te kildine, to jest maukuin ko glaso, mislim pe maker ko glaso na štik, znači o ruku e seđda, ko glaso te uku ime od ovo. Da ne propišimo ajani. Pa u namazi tamo kalale im sve različito značaj, pa kada vela sala, namaz, ko lafik i rečenica, moramo nuštedi kjelu stvari, ko so od ova ciljini per, šta je to nosini per, sad su dikljen, ko pobud buča, ne morate znači uvijek kaj tamo, o namazi ko insani kildini. Dobro, soja kad te, soja od cilja, kada soma njela prakaljate krope, ujuqimuna sala, soja ciljimo lafeja sala akate. Ne sala linija kma akate i tamo od cilj, manglate vakiripe, ko farzija. As sala, kote Allah gma, ujuqimuna sala, emo Allah namazi kildinem, mislim preko farzija. Ja vjerojatno nanapna, odnosno preko sunetija. Ja vjerojatno nakon na fili. Ama ispravno je tamo kvasova kerno trita, odnosini pehem ko jekem, ko dujem, ko trim. Znači odnosini pehem ko farzija, ko sunetim ki na fila, se pomimo namazi kate, na alo nisavo pojasniba, pa odnosini pe znači ko svako je vrsta namazi. Ama kerju autori, tamo tefsiri, Imam Kurtubi, on namazi tamo se bepi baš vrsti, baš i obskrba. Evo manuš prekalo namazi, šta je taj vel? Džiko rsk. Normalno, ja to manuš tamo je samo kildin, nema gjar ta veli se rska sa penđar do amen, ja dema. A me samo ki džamija kao vava, ima vremno je ti klova. Ma kad te mislim pe sa so o rsk neli smajini pe, se vê pe o gunahi ko a kerel, o insani, a iar da, kada manuš kerela pokoriba, Allah je sa zaođel, tari lesnili pravda i tamo te obskrbinjane. A to ve pokorna Allah je se znači niso te kildine namazi. Pa te sjane pokorna Allah je se, Allah je tari piri pravednost, nam ukel to iar negoli tut ka obskrbinje. O namazi tano leko, baš i dukano vođi. Beležino ibn Mađe ko piro sunen, klasi gjargjao pejgamberi deveki džamija. Pa dikaleo je Buhureyre, sar si gjari pa počinja pa leste teđal hemove. Pa u pejgamberi kuđani džamija, kildingja dvije rekatija, i rangja pe dikaleo je Buhureyre dakla ningja dvije rekatija. Pa u pejgamberi pučlale šikke mederde. Što je nakon? Pučela je na u pejgamberi Ebu Hureyre kuma eşikke mederde se dukhala tutli ovođi. Irino Ebu Hureyre kuma ja dukhala man ovođi. Pa irino pejgamberem kuma kum fesalli fe inne fi salati šifa. Kuma ušti hem kıldi namazi, se kuma ko namazi tano ilači. Oleko. Kuma kao hadisi tamo da ifi. Se o pejgamberi alayhi salam ona kerja lafi kate eşikke mederde nani karapi baš karabi te kučali da ka razumim eşikke mederde nani arapsko lafi kajtano farisijsko o pejgamberi na kerja farisijsko šib lafi pejgamberi kerja čisto arapsko šibjaja muhabeti.
amende i si negdje vrtini pristojih predaje već kad sjama kad te morate pominati. I si ek hadisi ko te bešela da me ko pejgamberi korkori peseva kerja tar je Arabija ovama, ama Arabi nasiju. Šungena kava ne normalno kava tamo čisto vajdu pravi pejgamberi, subhanallah, pejgambera i selam tamo čisto Arabi. Hem čisto arapsko čibijajava kerja. Pejgamber sam kaj bi dobro? Kaj bi ja sad po pejgamberi? Pa ni Meka, kaj je Meka? Pa ni Arabija. I sad je moguće u pejgamberi te avelta je Arabija, ma to je Arabija. Asi, ali tako da je kakava usputina je pa kava hadisi kova pomingjamne, ne vi kaj u pejgamberi de me fakerja je Ebu Hurerese, uštem kldin, se ko namazitano o ilači, u hadisitano daif. Naravno, o namazitano ema garda, ema nuše se ilači, baš i sa sigurno. Šajte sa skljari pes, neli, prekalo namazija, prekalo šukara, melja, delja, kova čerel, šaju manuškaru Allah i teru do, Allah i lete sa sjari. Amo akva hadisi, sad hadisi koja pominja, ona ne potvrdimo, znači taro Resuli alaihi salatu wassalam. Ali bi u pejgamberi namazi krdini, kad god bi nešto le rastužili, kad god u pejgamberi ne tužno, ne ni mazuni, on bi si jario namazi te krdini. U pejgamberi si kavija men, sar namazi te krdina, ne li. Kada ovo je kmanuš kudja, ama naklanija sarvalani, o pejgamberi sova kergale se. Iran tut empale kldin, pa kva era savjevo kldin ja. Kad završao pejgamberi palema kergale se. Iran tut em kldin, se tuna kldin jan, pa manuširin jalpe, klanin ja. Pa palo pejgamberi istova kergale se. Iran tut em kldin, se tuna kldin jan. Irđe, salli fe inneke lem tu salli. Ema gyara but jasine. Pa ko kreo manuš više kedavra. Klanin ja čulo, pejgamberi ekte isto se vakeri, jer anjel manušen kla dava tut sovli, upravo kova tut, čačipaja bić halđa, to jest upravo Allah azzawajal delle sovli, ma sikao ma seme averčane te klaninam na džanal. No pejgamberi kada u ikameti kao kujini peneli abdestile, iran tut premali kibla, ana u tekbiri, hem ukujin, ko qiyam, neli, od vaso je tu ke kolajtar u Kur'ani, ker ruku, hemačkova gehar, sađiko te nasmirine atut. Pa vazde tu šeroto je stušti, hemačkova gehar sađi nasmirine atut. Pa kere seđda, hemačkova gehar sađi nasmirine atut. Pa vazde tu šero, ispravim tut, pa čova gehar sađi nasmirine atut. Pa ker paleme sežda, hem si kaj znači u pejgamberi alaihi salatu wasalam neli, samo insani te kldini namazi, kad bi dža samo akava prema vakavajteva kerali recepti, sad u pejgamberi alaihi salatu keri, bidi kao u stvari savjetane, čači pase amare namazija, kada men kldina, dala ga postupina. Pogotovo kad kerala pelafim ko rukujem ki sežda, na čovaja te smirinam, nego na ispravinajamen da džiko kraja, ne na keraho rukunje sežda, sarvalani, Allah molina samo kabulite čereo, amare namazija kad bila te analizirina, vallahi znak pučiva bi butendar oven, sad ko namazi saramen klanina. Allah mu Tarif ibn Abdullah Imranea ibn Husayn. Hemullah tu i klaninena, malo Alija radijallahu ta'ala. A o Alija, kad god bi čereo o ruku ili seđda, bi anel tekbir. Jer kad bi džad ko ruku, tekbir. Ili pota ruku, tekbirenca kundina. Pa kada o namazi završim je, lela kava o Imran mu Tarif, tarovas Imrane ibn Husayn, emnesela kerga, kama akava namazi, dingyama godiko namazi, taro pejgamberi alaihi salam. To jest, major te vakeri, agahare savko namazi kldingya, hemo pejgamberi alaihi salatu wassalam. A o Imran
Ibn al-Husayn tano penjardop halalen koyek buti. Penjardoi tano kodoa solese o melaiki apanda do jivdo sine subhanallah o melaiki asine den selam. Kalima mshe kava ashabi. Pa bivakeli sine pe chavese stanlo doksi jivdopnu na tromash nika se akava te vacere. Akit kanakave dunya kuma ket sarmange. Te mangan bacer, te mangan gara vidale, ama dok me jivdoi nu kuma na tromash nika se te vacere, kai mai o melaiki aselamiden. Co se postupinja gea, co mi sineo. Pa te ne bi, kad bi šunero manuša, te ne bi neko avel leste, hem lestar bereketi te mangeu. Te ne bi avel neko enterele ekšehem uproleste te moreu. Sa su kerala peneli ki kaaba ili pa kokerko te bi amo peigambere aliselam. O doneso dela godi pe čem vam bas, kućam neka se te va kere. Jer, subhanallah, manuša ta ne savke je bud slava. Kada ki neka ste nešto diciola kaj tamo poibadetlija u manuša astaghfirullah ili nenape znači premalo leste. Pa lek vreme akava Imran ibn Husayn pošmijate lečini pe kauterizacijaja. A kauterizacija je tamo manuške da isile rane, Allah rane te thareljen. Do pegamija islam so zabranija. Pa kada počmija kaya butite kerel pire rane te tharele magyar te lečini pe, te ga numeleji kja više stopirije eme se selami na dinge. Sebe piso, počmijate po stupini suprotno ešerijate se. Pa mu kla znači odvate kerel više pire rane mate tharel, po meleji kja nastavi znači da se dali o selami teden. Dobro, pa Allah nastavinem kama وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Hemo koja sova ja men len obskrbijam, ono dova den, to jest odvo ulaven. Ibn Abbas protumačija kava, kaj odnosini pe ko zekati. Se kate pneva avila ko ajeti e namazea, akva lafi. Hemo kova sova ja men len obskrbijam, tari rızka, taro mali, taro barvali pa, ulaven, kao odnosini pe kolengoro zekati, se vepi ova vela koja jeti e namazea. A puna je namazea na avela ništa aver osim o koja su i tamo obavezno emanušenje tekeren. A su je obavezno? O zekati si obavezno. Pa naštija kva te frdaliki kategorije sadaka kiri, su sadaka na neobavezno i ta ni dobrovoljno. Pa puna kva sova ja men obskrbijam, on ulaven mislim pe znači ko zekati. Hemaluma ko hadisi ko muslim taro govore i reka Rasul ali sallallahu alaihi wa sallam kergja o dinari ko manuš uložinile ko Allah je soro drumu. Hemo dinari ko uložinile to slobodini pe da je palno robo. Hemo dinari ko manuš ulavi im dela sa sadaka e čoronese. Hemo dinari ko manuš dela pire familijake, najbari nagrada tarosakava i sine, baš je okola so dela pire familijake. Tarosakava so pominjam, najbari nagrada je manušejem se vapisi, baš okola dinari so dela u lavi baš i pire familija. Kjaver predao sam kavakiri, najšuži sadaka, najšužo dinari ko manuš u lavi tano, okoja sadaka, okola dinari ko adelle nevi, kase? Pire familijake. Pa na ne tarofik, halaleno manuš te džal negde dur te ulavi, a lesili familija to veliko kone, da su i tamo ugrožine, hem na ne. Na smetinu, normalno manuš te ulavi, te del bilo kase, hem bilo kaj neli. Ama lesili familija koje sa pohalitani prioriteti. Ova često amene desinipe, kaj amaro zekati nebitno i ka te ulava negdje so podur, a e familija koja je sila potreba ola ki strana muka. Nisam je alinija čak kakva kuransko ajeti o njima razaknahum yunfiqun, hemo kole amen sova je alen obskrbijam on taro do ulaven, nisam je alinija tarambune generacija kva ajeti tumačijeva kergekma, a kava odnosini pe ko alinija ko si kavde manuša,
kola jandipa i sinen papiro jandipa le ulaven širinen maškar komanuša. Ulaven ta oko svoja men nen obskrbija. A sovaja o Allahi obskrbija e ulema e šehonene jandem, ma o Allahi nen obskrbija jandipa, pa Allah od dva piro jandipa, znači maškar ko narodu ulavena. Allah se rizenea că te ca ceva, Allah te diam intakati, am aver curco ca nastavina, oven sa ste sulagin ca tartumarova acti emavlen. Allah mrina, ca va muhabet, jak va bešiva koseva, pia menge te pisineu. Allah azawajal te pomožini sva peki muslimane kaj goden te uvelem te živineu. Wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.